bez kuvanja zatvoria usta na lamovim, ugasna ognjena zela. Ja izbegna od stricata na mečat, od nepotri stana krepki, stana silnivo vojna, progonija tugi vojski. Ženi primija svoje umreni voskresnati, drugi pak bea mačeni i ne premija osloboduvanje, zada dobija podobno voskresenje. A drugi podnesuva podigruvanje i bičuvanje, pa duri okovi zatvor. So kamenja beo tepuvani, so pila bea rezani, na iskušenja podložuvanje, umira ubivani so meč, skita ovči kozi Bože, vo siromaštija, vo maki vo sram. On je za koji sveto beše nedostojen, skita po pustinji, po ridovi, po pešteri, zemlji bezni. I sitet je, iako primija svedoštvo preku verata, sepak nego dobija veterno to. Oti Bog za nas predvide nešto podobro, ta iđe bez nas da ne postignat soborčenstvo. Zato i nije i majki toliko mnogo svedoci, da otvrli me od sebe si sekako breme i greh, što lesno ne okružuva i sotrpeljivost, da pobrza me on predstojnata borba. I majki do predoči načalnikov i završitelotna verata Isus, koj poradi njegova tajna radost, pretrpe krst, od kako go prezre sramot i sedna od desnata strana. Na prestolot Božji. Mir na tebe, što ni čitaš